ҳар сангу гиле гавҳари ноёб нагардад. ҳар аҳмаду маҳмуд расули маданӣ нест. бар мурдадилон панд мадеҳ хеш маёзор, зеро ки абуҷаҳл мусалмон шуданӣ нест. Ҳамада салом алейкум дӯстон, хуш омадем ба канали SM Шарипов ва бо шумо ҳастам ман, муаллифи канал Муҳаммад Шарипов. Имрӯз шанбе, видео аз рубрикаи SM News. пеш аз оғози барнома ҳар як шахсе ки дар Федератсияи Русия то имрӯза боқӣ монда боша, агар хеле ҳам удивительное, но всё равно ҳастай, шумо метавонед ки аз ширкати шифофармо истифода барен. Массаж, фитобочка, ҳиҷома бепул карда метавонед, агар ки аз номи канали ман муроҷиат кунед. Ва ҳамчунин доранд доруҳои гиёҳӣ аз бисёр дардҳо, бемориҳои занона ва мардона, бемориҳои ҷинсӣ ва лоғар шудан, фар бешидан, хунукзадагӣ ва дигар. Рақамҳо дар болои экрани шумо муроҷиат кунед. Акон гап мезанем бародаро дар бораи муҳоҷират, хабарҳое ки дар муҳоҷират касатса доранд бештар, дар бораи якчанд қонуну тартиботҳои нав ки пешбинӣ шуда гап бо нисбат ба муҳоҷир. Ва пеш аз як масъаларо мехостум гап занам. Вақте ки ман дар бораи чунин чизҳо гап мезанам, чӣ хеле ки шумо мебинед, ман интервюи Путинам бо Такер Карлсон кардагим ки на танҳо дар канали ман калонтарин видеоҳое, дар вообще дар ютуби тоҷикам бигем мешавад ки калонтарин видеоҳое ки шумо мебинед дар рӯи экранатон, чанд соатае дар рӯзи ин видео. Албатта ки қадар меҳнати ман ки дар ҷое метавонам чандин видеои дигаро бикунам барои хубии худи мардуми моае ки дар муҳоҷират дар Федератсияи Русия қарор доранд. Лекин мутаассифона бо пайдо мешавад одамое ки ҳамин чиза қадр намекунанд ва дар комментарият менависанд ки дига политико ак нафаҳмиду аз Тоҷикистон я политик буромаду ё ки як кас политикаро мефаҳмидагӣ. Шумо ҳамин гуна хитона пас мезанед, чӣ ба ки не. Ва як чиза ман дар ҳамҷа шумо да мисол меорам барои ҳамин гап. Агар касе ки канали маро тамошо карда боша, Пригожина мешносен, шахсе ки ба сари Путина равона шид ва охиронда киштакаш. Ҳамин одам пеш аз оне ки ба сари Путина равона шидагӣ буд, ман гуфта будам ки ҳамин одам ҳамин корро мекунад. Яъне ки ман биромадам гуфтам ки ҳамин одам против Путин мехизад ва як чанд қапасаш аллакай ҳамин кор шид, ҳам одам хест ва искаша гирифт тарафи Путин равона шид. Мо медонем ки як чанд видеои пеш бо ҳамроҳи шумо прогнозҳои худмона дар бораи ҳамин ҳодисае ки рафтаистай бо Россия ва Украина гуфтем. Ин якум прогнозе ки гуфтем ки дар асл ҳамин хел шид суди гага буд нисбати Путин. Та авлиёи решили мебурори. Ма авлиё нестам, братон, не ки як чиза здравый смысл мегам, просто як чизи оддӣ шумо фикр кунед, як чизи реальный оддира. Ва дигимаш ки дар видеои пешина бо ҳамроҳи шумо тамошо кардем, албатта шумо даётон астае ки дар оҷа гуфтем ки Пригожин метавонад ки бихеза зидди Россия бишавад. Вай да чиво отдельный одам хича ҳисоб мекунад ки тамоми армияе ки дар дасти ҳамо астае ки ҳоло рафтаистай, ҳамо одам любой ҳолат метавонад ки дига хел мнение шавад, дига хел фикр кунад, дига суб гарда. Ва баъди ҳамо видео як рӯз пасаш ё ду рӯз пасаш Пригожин хести армияи хича ба тарафи Кремл равона кард. Албатта ин яке аз примерҳои чунин ҳолатҳое буд ки он чизеро ки ман гап мезанам дар бораш, ман он чиза мефаҳмам, чизеро ки ман нафаҳмам дар бораш гап намезанам. Ва ҳамин тариқ мо мегзарем меоем ба як видеои дигаре ки 6 октябри соли 2022 ман бировардагим. Дар рӯи экранатон нишон метавонем будрои бибинед. 6 октябри соли 2022. 6 октябри соли 2022. ҳоло 2024. Ва гӯш кунед ки ман дар ҳамон ҷо чӣ гуфтагӣ будам ва имрӯз чӣ шидак. Ира пешбинӣ намеган, ира аналитика меган дӯстони азиз. Ман ба зарари худи муҳоҷир намегум. нигоҳ кунед. Ай сорти дига хе одам хитаис мекунӣ. Розӣ шени ҳамин хел астай. Ана ак ҳози бинен ки меброян Тоҷикистони хел мигрантҳо хуб, мо дини ислома қадр мекунем, мо ҳурмат мекунем, беҳтарин дин. И какая разница, у кого крест на шее, а у кого луна, если они братья и ходят под одним Богом. Всем добра, всех обнял. Нас не победить. Ҳама штобе ки чӣ завербават кардан, тову додан, ҳаму одам дар ҳамуҷа худша худӣ ҳис кунаву бихеза бравад ҷанг кунад. Шумо последнее время бинед ки дар ягон ҷо новости барои мигрант, ягон новости плохой нест, намеброяд последнее время. Айни замон барои чӣ хотир ки мигрант дар корай айни замон. Так, получается, моро манипулировать кардесиян. Бале, бародаро. И манипуляция. Нигоҳ кунед ки дар ӯ тараф нишон медиҳад ки як будто хуб рафтор кардем, лекин бинед ҳолатҳое ҳастае ки одаморо бо маҷбур дағалона рафтор кардан
Каким образом? Приехал в Россию, будь любезен, в военкомат, иди зачисляй, понял? Тебя что здесь не устраивает? Смотрите, это не Забрал надо. тебя оттуда. бояд хизмат кунӣ ёки бояд ҷанг кунӣ биёӣ. Ки ё ба зурӣ ё ба зорӣ ё ба зар меган ку ан ҳамин чизҳоро истифода бурда мешавад дар ҳамин вақти замон. Зорӣ қатъ мекунанд, хай хубак, ту мақсад маладес, мусулмонро мо важат мекунем зорӣ. Баъде ки нашид баъд зурӣ мегарда ку ту чи иҷад нах омада ягане раз ки нарай хизмат накунӣ. Зурӣ. Баъде ки ба зурӣ нашид бо ба зараш чи ай пешниҳоди паспорт кардан, гражданство кардан. Ту метавонӣ подават кунӣ гражданство да як моҳ битем та баъд барое ки ту уже под мобилизация меғалти. чӣ хеле ки шумо мебинем бародаро ба назаре мерасад ки ин гапҳоро одаме бояд бига ки имрӯзай, яъне ки ҳамаи корро диду имрӯз гуфтестай. Лекин мо датаи видеоро нигоҳ мекунем 6 октябри 2022 ма ин видеоро сабт кардагем. Яъне ки ман мехостум ки ҳамун вақт ҳамин хел видеоҳоро бифаҳманд одамо ва ба инаи гуна ҳолат гирифтор нашаванд ки имрӯз натиҷаи гӯш накардан чунин ҳолатҳо мешавад. Марҳамат тамошо кунед. Я, Саидов Мухаммадкарим Мусафирович, позывной «Орел», отдельный танковый батальон, 42-я дивизия, резервный рота. Мои командиры меня отправили на убой один. Я нашел эту листовку и сдавался в плен. Мне оказали медицинскую помощь и дали воду. Сдавайтесь, если хотите остаться жив. Дига гапу корое ки мисол ма дар видео гуфтагӣ будам, ин шаҳка шумо худтон диден, яъне ки чӣ гуна ба зорӣ ба зурӣ аввал зора кардан. Дар ҳамон вақте ки ман ҳамон вақте ки ҳамон видеоро съёмка кардагӣ будам, дар ҳамон вақт ба тарафи зорӣ, мақсад шайтонӣ, дурӯғгӯӣ ҳамин хел дадом гирифтор мекардан ки ман чандин бор гуфтам ин корро ҳама домай. Ба хотири чӣ? Ба хотири оне ки дар охирон ҳамара ҷанг баранд. Ки имрӯз мо нигоҳ мекунем ки ҳамин корра реальниша баровардан. Реальни новостиро ки ҳоло ма дар шумо мемонам нигоҳ кунем ки готовы воевать за российский паспорт? Владимир Путин подписал закон о лишении россиян приобретенного гражданства за отказ встать на воинский учет. Теперь иностранец сразу после получения российского паспорта должен встать на учет в военкомате. Скрыть факт получения гражданства от военкоматов также не получится. прогнозеро ки ман дар ҳамон вақт гуфтам, ҳамина мо имрӯз мебинем ки ҳоло имрӯзаш ус беста та ин ки 2024 гӯш кунем то 2025 чӣ гап мешавад. Нақшаи 2025 гӯш кунем. Ба хубии туда-суда мо ҳама ништиягем дигар корош. Одамо ғалтидан дар лавушка, баъза зиёд чид сарш кардан. Лекин далчи гӯш кунем ҳоло. Недобро пожаловать. Губернатор Красноярского края запретил мигрантам работать водителями такси, торговать алкоголем и табачными изделиями. Запрет вступит в силу с 1 марта 2025 года. Кор кардан дар такси, фурӯхтани машрубот ва сигару дигараш. ин маънои он дорад ки фурӯхтани ҳамин чизо, ин маънои дорад ки маҳдудият аз хиди кор, яъне ки муҳоҷире ки дар Федератсияи Русия ҳастад, чӣ паспорт дорад, чӣ патент дорад, барои чӣ хотир рафтага? Ба хотири кор кардан дуруст? Ароҳи кор шабанди маҷбур мешавад чӣ кор кунад? Фаҳмидин шахтон. Тополя запретил мигрантам работать в 77 сферах. Мигрантам разрешено лишь работать на стройке и в сельскохозяйственных полях. ин маънои уро дорад ки то чанде рафта даҳшатнок шидан мегира хубтар не. Бале ҳамаи коро даҳшат, но даҳшати бештараш оне ҳастае ки мо нигоҳ мекунем. Чизе ки ма чанд сол пеш аз ҳамин коро барои пешгирӣ кардани ҳамин чиз ки бародарои мо дар ҳамин дурӯғҳо нағалтанд, дар ҳамин лавушкҳо нағалтанд, то ки нараванд. ва дар ин ҷамо нигоҳ мекунем, ҳоло ман дар шумо нишон метиҳам ки дар ин ҷамо нигоҳ мекунем, марҳамат, шахсе ки худша ғамхори миллати тоҷик меҳисоба, марҳамат тамошо кунед шумо. ҳамин корро кардаест ки дастгирии ҳамин намуд лавушка. Марҳамат. Дар Telegram канал. Вот говорит, таджики нету. Как таджиков нету? Это кто тогда идет? ичияй. Ина тасаввур кунед. ҳамин барои рӯҳбаланд кардан, илҳом додани дигар шахсон нестае ки бихезан бираванд. Ин одам мега ки
این کارو را برای او میکنه که در یوتیوب کانالش ما گفتم در یوتیوب کانالش موندگی میگه برای او میکنه که یگان کس دیگه بینه بگه که خیلی تاجیکو هم خیلی کارو میکردین دیگه تاجیکو را هیچی نگن. در تلگرام کانال تنها تاجیکه ایرا ماس برای خاطری رو بلد کردن همینا موندگی و این کارو زکازن همکاری با SVO در این момент خیلی هم выгодно. گرچندی که ما تو چندی نگم все равно تو نمیستی برای خاطری چی؟ برای خاطری که ای выгодно ده. و در یوتیوب کانالش هم موندگی که تاجیکستان با شما گفته خوین میکنین مگر ای چیه ای خوین است چی؟ رفتار این کارو برای ای آورده به این نتیجه میرسونه. Я Саидов Мухаммадкалим Мусафирович, позывной. فکر کنین نگاه کنین یک چیزا هر یک چیزی که رخ میتیه به سبب نیست. любой کاری در من مثال بیارین که به سبب به پریچینه میشوه. من یوتیوب باز میکنم یگان کار به پریچینه رخ نمیته. هر یک حرکتی ما هم به خودش نتیجه داره. هر یک گفته های ما هر یک سخنای ما هر یک دستیای ما هر یک حرکتی ما به خودش نتیجه داره و نتیجه اینه خیلی تبلیغ کردن نتیجه اینه خیلی جنگ پیش بردن رو بلد کردن در مردم تاجیک در مردم مهاجر نتیجه میشوه که اینه خیلی حالت گرفتار میشوند مردم ما معین کنین که خوین کیه معین کنین که کی بازی مردم کار میکنه تن پرستان جهان پیرو نفسند و هوا رهبر قافله مرده دلان خر باشد. میگه کور ازی مادر آمده بینا نمیشود. التماس کور نشین نگاه کنین چشماتون باز کنین چی رخ داده است. حرکت هر یک شخص الهیده نتیجهش به چی آورده میرسونه. وقتی که مهاجر محدودیت میکنن از کارش از بارش رفتاری بدش میکنن از این طرف دیگه راه نداره چاره نداره تو درجه تبلیغ میکنی که اینا جنگ رفتهسن ازنش که اینا شهرای نرن. آدم در لوشکا چه خیلی موشیره که در یک کنج دیوال میجخیش دیگه اگون خیلی راه نداره. بعد یک طرفی راهی چه خیلی که باشه سرانو با راه میگذره چون که دیگر طرف ها محکمه. از اون طرف از طرف مقامات و دولتش اوس بیسته با همکاری کردستن برای کار کرده برای کار پیش بردن برای تبلیغ کردن برای روح بلد کردن زده استفاده کردستن بلوگر را که در خود روسیه هر یک بلوگری که دستگیری میکنه با همین کارو دست داره در خود روسیه مردم خود روسیه همون بلوگر را رد معرکه میکنن چون که مردم خود روسیه در اساسا دستگیری نمیکنه این کارو. ابو کار کردهسن زده استفاده کردهسن در این کار دیگر بلوگرای را که نماینده دیگر مردمی هستند که او مردم در روسیه قرار دارن به مثل اینه. چی بر شما نمیبینین همین چیزا را چی بر شما نمیفهمین برای چشم شما باز شدن چیکار کردن در کار تو کمی چشم شما باز شود چیکار کردن در کار. هر سنگ و گل گوهر نایاب نگردد هر احمد و محمود رسولی مدنی نیست. بر مرده دلان پند مده خیش میازار زیرا که ابو جهل مسلمان شدنی نیست. حرکت نکنین برادرها که چونین شخصا اصلاح میشوند چونین شخصا اصلاح نمیشوند. خیلی که میگن اگر که 100 پشه را زوره کن که اصل با مزه خوشبویتره خوش لذتره در مقایسه با اخلاق پشه ای کارو نمیفهمن. و همین خیلی شاعر میگه که مرغی که خبر ندارد از آب زلال منقار در آب شور دارد همه سال. مرغی که خبر ندارد از آب زلال با مفهوم آب تازه آب شیرین آب صاف منقار در آب شور دارد همه سال. منقار همون نولش در آب شور داره همه سال. این آدما کردگی نیستن آنی که میبارن کندکش نمیزنن که خدمت کردگن کندکس نمیزنن که خوبی کردگن اینا نمیفهمن یا اینکه میبرن درباره ناموس گپ میزنن درباره وجدان گپ میزنن. اینا نمیتونن این کار را کرده چون که اینا نمیدونن. اینا همون مرغی هستن که منقارشون همه ساله در آب شوره. اینا از آب زلال درک ندارن. یگان شخص وجداندار جنگ با یک برادر خود دیگهش تبلیغ نمیتیه که در نتیجه اینه خیلی کار شوش. یگان شخص وجداندار یگان شخصی که فکر ملت چه میکنه فکر یک برادر دیگه چه میکنه یک کسی دیگر جنگ رفتگی را تعریف نمیکنه. این نبینین شهرهای نرن که ما و شما میدونیم که یک ماه پسای یک هفته پسای یا اینکه یک چند روز پسای این برادری که در اکران دیدین نابود میشود در نتیجه یک تیر خاکالو